abashubuzi ku rw'umurikazo Town Council ubu hati bashubanyirirwaho gutora bwanyuma y'imishuburo hamwe n'empiha zabo kucwecerera umuriro gwabarukireho 2018 umwaka ogwo mu mbera mbi abantu tukayirwa ibintu bingi akaroho furniture aroho amahoteli arimo byoma byembaho arimo sente nyinshi zamani konga kusyana hati tine muntu twarebere wa aize asase nitwe Joyce Tumusime omushubuzi ntashobora nko kubwa hati aba Town Council bari kubaja mu bintu bujubwe byoma icayira rikirire ahabwa business eri kutasya mpora zakutahe box ate box ya miliyoni 2 uri kuguza bushira bwa 10 musa kutandikira umwana naenda kurya hati mwo kundigana nebicupa nabicereza neza kuryoza namara ntandike kutembera ubushira ejo buyamba bwamo no butsinyo kwenda Town Council kizwe tombitira kugakiba ekitufune kizibeki tubakarikije gutereza ikiturakore akuba abenji bugama ngo harimo kusikemu kugira ngo Town Council tubakubimbikiriza mu bindi bijubyana bombeki isembaho nibenda mutombeke enzuri permanent kandi enzuri permanent zinesente nyingi zikwetaga abashubuzi abanda b'ibintu byabo byahwerekerera umuro bashobora kuko barikurara mpabo abo kuburwo butaho nigisha kufuna umuntu yakuyamba yakuraza warara yekere kinchakare nondiza kuyamba yakuna kendo mwaka kuwatera kakuhereza mukamwene mbera yote n'undi of course ekiri kukirayo kubasasa ni Town Council kubura kubafaho kubashakira ubushagici kandi abo bwahati imitima ebari mu nyindo kwiza abayobozi mu rukiko bastamena we kokata bataka basize kwiza kandi council ngatekizeka kahe katugambere cyo gukora umwe twine kuyo byambona uko banchokora nsibanzi kumiroho customer kwa kwizoro ndo kora mugire narebe ibyo kubihire twine cyo gukora abashubuzi nibenda government yateho buri bukwera abantu abarukwikwaho ibishirizi nkebi amaguraga gasha kwa Sima Naume ahabwate hali West Omurikazo.